Zdravo drugari, konnichiwa. Zdravo. Dragoljube, hvala što prisustvuješ. Evo, danas imamo Totoro, drugi deo ili continued. Znači, Totoro je priča od Miyazakija, govori o ljubavi prema prirodi, zaštiti prirode, ekologija, nešto što je značajnije u Srbiji, baš sad kada ovo snimamo u avgustu. Samo da nastavimo, samo jedna sekunda da našu sliku malo pomjerim. Znači, Totoro, imamo Satsuki i Mei, dvije djevojčice koje uživaju u ručku na njivi sa jednom bakom i onda pričaju, ovo je Mei koji gledate upravo, i onda kažu da je povrće jako dobro za naše zdravlje, što je istina. I znači, rečenica broj 1, malo da vježbamo, imate i kanji i hiragana, imate i dole katakana negdje, malo pisanja. Yasai wa karada ni mo ii n da. Yasai wa karada ni mo ii n da. Da, znači yasai je povrće, karada je naše tijelo. Okay. Broj 2, ovo je Satsuki, pita je li imaju bolesnu majku. Okasa no byoki ni mo. Okasa no byoki ni mo. Da, byoki je bolest, a okasan je majka. Ima još jedna riječ haha, kad govorimo baš o svojoj majci, ali onako uopšteno okasan. I onda baka kaže naravno, mochiron sa. Mochiron sa. Znači, riječ naravno je mochiron, ali možete da dodate neke dodatke, tako pridjeve, priloge, etc. da vas ne gnjavim. I broj 4 je obacha no hatake no mon o taberu to sugoku genki ni naru. Oba-chan no hatake no mon o taberu to sugoku genki ni naru. Da, znači, genki, što imate ovdje, ova dva kanjija na kraju rečenice. Genki je kad ste puni energije, zdravi i tako. I hatake je bilo, znači, njiva, znači, napisala sam produce, znači, kad jedete povrće, ili bila je riječi o paradajzu, krastavicama i bio je isto kukuruz. Znači, ako jedemo nešto zdravo, organično direktno sa njiva, taberu je jesti, da ćemo, sugoku je veoma, znači bit ćemo veoma zdravi. I glagol je ni naru. Ok, znači imamo broj 5. Satsuki govori da će majka se vratiti iz bolnice na neko vrijeme u subotu. Kondo no doyobi okasan kaete kuru no. Kondo no doyobi okasan kaete kuru no. Ok, perfekt. Znači, kairu je kad neko se vraća, doyobi je subota, evo šta je danas, utorak je, na primjer, kaiobi. Znači, dan imate doyobi ili nichiobi je, na primjer, nedelja, to možemo u nekom drugom videu da vas sad ne gnjavim, znači, okasan je bila majka, kondo no je kao next ili coming, znači ove sad sedmice, na primjer, ove subote, moja majka stiže iz bolnice. I onda Mei, koju imate ovdje na slici, koja je mlađa sestrica, i ona kaže Mei no futon de isho ni neru no. Mei no futon de isho ni neru no. Ok, perfekt. Znači, Mei no futon, ovo više djeca koriste ako govore kao moj, u mom krevetu ili mom futonu, dušeku, kako već kažete. Znači, priča više o tradicionalnom Japanu, gdje više se spava na dušecima, ne na nekim krevetima, kao na primjer u Srbiji. Znači, ona govori Mei no, kao watashi no u mom, ali koristi svoje ime u tom slučaju. Znači, ona kaže, majka će da spava sa mnom u mom krevetu ili u mom futonu ili u mom dušeku. Neru je spavati. Neru. I baka na to kaže kao razumjela sam, ok, I see, znači soka. Soka. Ok. Hvala lijepo. I samo da vidite, ovo nije baš ta scena, ovo je jedna druga scena o jednom drugom tom dijelu sela ili prirode, i to je baka, imate Mei koja se nešto malo ljuti i imate Satsuki, njenu stariju kćerku. Njenu stariju sestru je starija kćerka. Evo da prekinemo sa širom. Imaš li neki koment? Pa ništa, mislim, isto kao i u prošlom videu.
Aha, dobro, hvala lijepo. Znači, ovaj video je više o ekologiji, Totoro je jako popularan film, anime, više onako klasični neki anime, možete pogledati, ima dosta i muzike, pjesmica i tako nešto. Dobro, onda uživajte, happy study, thank you kudasai, thank you very much, hvala puno, deva Martane.